Twan Awarded and so that was it. Yeah, because so I also actually a knapsack spray about classes in here, soap bako, Valentine bako, radio, and tomorrow. Therefore, no, but I say, yet here. You're right, feel that you know song 57 years. When I remember work for all my watching, my dear son and 9, if you had your son 9, nay, I for the cassia, you can know a cheap hobby and son. Teacher Ura, Anna, a Troy, teacher Ura, and I say, also, what the idea Ashem of Fanny Timoa, a year at the Panami Shopper. Nana Chairman, Nana no matter Punya, was a medifa cano born cry at day sick pianina, what bread, Nimojani, Ayajumate. Sabi, yes, sir, Yamwagana. Yes, sir, Yamwagana. I know to Mestre. Say I want share me am me buy am me share. Esa say kwan ya omo fa so anu omo ye adwuma no. Sabi entwa yi. Na abrahosem ai wo mu ni say, ye ra assembly man e kasa na me ra. O se enkola no e wo bet sabi. Sorry me. Areho. Abai asoda ye papa e de ade abase ye nye no. Sabi nipa da sanyi abeni ni nsem wanye. E abrahosem
Oko kasa si anso a ye be kasa tan enya tan se school dan wo twe atwuma kwa homa ba ko kra ye ntimi anwi na se school fo se be nkola eti asori dem na se eti fie esua dia eti ya hwa na eso so sa asem no ye be ka amana duru ba bi e wo se ye kan assembly man e kasa no so o ka asem bi efa matete de assembly man menim so bo so a eye ekwan a eba ye kum na no atese na nanom se ye kota no babeso batase ana ama no kra na nanom metuwe se ade bi wo ho no mo a ba me kokete so a mentimi na e atwuma kwa homa yakwan eguso ka ho asem na awrewosem ne se wa frɛ omo ye kwan no kra asem mmra na ye dwendwen ho omo ma open information ni na wodi ato anamo na aban so atimi ahwe ade amom no sa information no kra no ema awrewosem bebre na enso so mesre se yeguso atwuma kwa homa asem problem a yeguso ka ho asem na minim se enye danya ebeka amanesi assemblyman eboso se enriano bi amene omo ato kese a omo boa atwuma kwa homa enche bia omo ba be hye adwuma ase a omo ba be si sebe ejanan bia adankra aduenu a omo besan aye water system ada bia se ko ba bi na me kasa adwuma ho ase ba ya na ne kanu aye bibi kakra se ya ba be ye wode kromo yi wo betie na ba bi se me nso me nya na so eye moa ne enuanom e ba beboa yi omo ne kra omo sika omo na ba ha enu omo kasa wi omo ba omo akasa nanti atwuma kwa homa ekronyi omo di ne mu nai ano omo aye se krogwe ye beboa krogwe ye beboa sebe e basa media me kopre e ne bae atwuma kwa homa ba bi e beto bia e ye media eni tisi ya e wo se mani echi sebe bi nso enya bi ye ne kakra ana ba bi nso ebenya bi sebe ye sha ase no na de krom enya bi o na nso so nkronkron no enya bi omo aba de krom omo face 2 a ye ba behwe de krom enya de krom nko a de krom trebuom atremade ana hin funny fourth place no Minnesota number 2 say almost second phase e ho ene eko yeguso ni omo kasa se de be ya ye benya third phase enya third phase no a se be nkrono so a ebi nkoye no ebi beko omo yi masutre se ye ko ye ya rensa makwa shase e siche compound e wo ho omo yi masutre so omo ba be si nurses quarters na se light nyama rensa omo be ma ye solar system e wo rensa se de be ya omo ho no so ukoye adwuma wo ha se befo ya mo ho ayigo ene eye meleje eye ma ho ase ne mi dina de grum ha se oman banya na nsini ana de chief executive na ye di akuafo abaso boda etoso aduasa nkotwe e wa atwa ka na de meleje eye ma ho a ene se mpepi ebisa Lisi chief ene de na de group na de agoche se poli family every day e dey share de group ha make this answer is ya matire be pray ade na de group no ba bisa se ade ntire nyi de group yes e go dey akuafo da na akuafo no ayi fa no odwuma na ye de ewo me say de wo go assembly wo ko yo adwuma wo teacher ni wo classroom said you are DCO, what's in our office? We are police in what your office. And they have to afford that in their 4 offices when I was a day. Yamba, it's the body. The more business I question. And I know I'm be in a minute. I'm going to say about their office never be doing that. I never question come. Ah, dear. Said the higher than me free, they go my hand here. Never they go my son. Adwuma ye pa adwuma ye wa ha
menim se na eja dia aye kuma na yedo babuzi amebo ana na eda ye eno an eda ye no ye kuma na e ba fo ha amre bi abati kuma abati na sumu ha na obetra je wa ho bi yenyaka e wo ma na 207 bisata 207 aba ye na ya lodi kuma ya kwatina ka me na na so na me ne ba fu ya kofo ka na raba betika ni na kwata na ncha na wode ne sa to je so pese ne ho kra be de ebebe no ho eta njo no so bebe na bi so pa na be sa de no so adi dem wo ti ade cha no papa ho ma cha na me na ya di ma no ko kuma se race course ede ko ye na emei ma beto obeto ye bi sa ma me no beto ne se ma me ti no ma beto yi wo de ko hin na info na ekodi na be se bi hu sa awuraba na me na betra ne chen kuruma no obedi bia na so onya ne hu o se de konkran so a omo beto no ani mi na ni chop ba ani mi na bi di fie ba bi a be hu kuruma bia de kuruma so ye de e ka hu What if you at the Asamian 33 years? Mechanica Perry. You're right, so our now, ma in room. You're right, Juma, a queer Juma in Fimian son. Now, the first one, a son. First one, or one Patanqua and Pimcon 9,000 fisheries. Eddie Gumu. Oh, you may say, man, you're a royal Juma. Yeah, this one is very enterprising and a very innovative farmer. There be our day for a pantre and a did to my eboa among the farming. Oh, you know, at my power may elpon him and then I'm gonna be baby a waba between. Ira, Nana, Sir Wohin, report over my see me to us. I said, now I'll be jam now. I present awardee Eddie Ama, the best fish farmer. Now, you're a period this year. I feel your best fish farmer. I am Mr. Fred Nana Ajimai. Fred Nana Ajimai. I want to run it said Kyinkyinaa Twan. I was saying in 20 I don't think I was in a 2 gram about what we know and I want to the best fish farmer 2022 at Mapama and Fred Nana Ajimai. Kyinkyinaa Twan. Kyinkyinaa Twan and I say and then my name at Mapama and so and I was yeah, because I saw also actually a knapsack spray about cutlasses in here, soap bako, Valentine bako, radio, and tomorrow. Therefore, no, but I say, yet here. You're right, and feel that you know some 57 years. I remember worry for all my watching. My year, do my son and 9. If you had your son 9, then I for the cashier, you can know a cheap and son.